Ko ne bi volio da se vrati u svoje djetinjstvo? Rijetki su oni koji ne bi to željeli, da se vrati u svoju ranu mladost. U vrijeme kada su bili potpuno bezbrižni, bez velikih životnih briga ili tereta teških životnih odluka. Svi imamo neko društvo iz ranijih dana koje danas više nije, nažalost, na okupu. I to je upravo društvo iz perioda te naše mladosti i bezbrižnosti. Sjećanje na to društvo, na taj period, u nama budi posebna, ali i pomiješana osjećanja. Sjećamo se sa radošću jer nam je bilo lijepo, ali i sa sjetom jer se to lijepo vrijeme iza nas više nikada ne može vratiti. Ova knjiga govori upravo o tome, o toj jednoj mladosti u koju više nema povratka, u jedan život koji se više nikada neće vratiti, u okolnosti kakve više nikada neće biti. A to je knjiga Dezorijentisani Amina Maloufa, čuvenog libanskog pisca sa adresom u Francuskoj. O njemu sam već govorio i predstavljao jednu njegovu knjigu i rekao sam da ću još o njemu govoriti i evo upravo u ovom videu ova knjiga nam je tema. Kada budete čitali ovu knjigu, još ćete biti svjesni kako život brzo prolazi, kako je nepredvidiv. Glavni lik je Adam, historičar koji posjećuje domovinu iz koje se pred ratom odselio u Francusku, u Pariz, tamo živi i radi. Autor nigdje ne spominje ime svoje domovine, ali je potpuno jasno da se radi o Libanu, domovini Amina Maloufa. I svaka sličnost njegova sa likom Adama očito je namjerna. Adam dolazi na poziv bivšeg prijatelja s kojim je davno bio prekinuo sve veze, ne odobravajući ono u što se on pretvorio, uvučen u rat, nasilje i politiku. Iako se dvoumio, ipak odlučuje da dođe u svoju domovinu, da ga vidi po posljednji put. Nažalost, u tome nije uspio. Baš u momentu kada je sletio na aerodrom, kada je došao u svoju rodnu grudu, njegov prijatelj je ispustio dušu. Ali i taj čin supruga Murada, dakle prijatelja koji je preminuo, njegova supruga Tanja cijenila je to jer kazala je: ipak si došao, ipak si odlučio da ga vidiš, ali sudbina nije bila da se sretnete posljednji put. I onda kreće glavni dio knjige. Ideja o ponovnom okupljanju nekada nerazdvojnog društva. Adam, Naim, Albert, Ramiz, Ramzi i Dolores, to nerazdvojno društvo. Neki od prijatelja kao što je Bilal već odavno nisu među živima. I taj zadatak okupljanja društva Adam preuzima na sebe. I to radi sve to vrijeme dok je tu u svojoj rodnoj zemlji, u hotelu svoje prijateljice Semiramide. Ili kako je on zove od milja Semi. Knjiga govori o ljudima koji su razbacani po svijetu, ostali dezorijentisani. I ovo je zapravo knjiga o svakome od nas, o čitavom svijetu, posebno o onim ljudima koji su prošli torture rata, torture agresije, koji znaju šta znači biti izbačen i protjeran sa svoje rodne grudi, sa svoga kućnog praga. Za ovu knjigu Amin Malouf ovako kaže: u Dezorijentisanima se veoma slobodno inspirišem svojom sopstvenom mladošću. Proveo sam je sa prijateljima koji su vjerovali u bolji svijet. Iako nijedan lik iz ove knjige ne odgovara nekoj stvarnoj ličnosti, nijedan nije potpuno imaginaran. Crpio sam iz svojih snova, svojih fantazija, svojih križnih savjesti, koliko iz svojih uspomena. I upravo kroz lik Adama autor sa nama dijeli svoja lična razmišljanja, svoje zablude, svoje uvjerenja, ali i pobjede i poraze. Malouf je zasigurno jedan od najznačajnijih pisaca današnjice, otvorenog uma, čovjek koji realno sagledava društvo i svijet oko sebe. I to vidimo između ostalog i u ovom njegovom romanu. Ova knjiga može vam pomoći da razumijete ljude oko sebe, bliske ljude u svome okruženju, njihove potrebe, ili da vas makar motiviše da pokušate razumjeti. Jedna od poruka ove knjige koju sam ja razumio jeste i ta da nisam ja najbitniji. Da to što se neko ne javlja danima, sedmicama, pa i mjesecima ne znači da ne želi da razgovara sa mnom ili da sam ja nešto kriv.
Jednostavno osobi treba vremena da bude sama. I knjiga će, nadam se, pomoći vam da ne shvatate sve stvari lično, da stvari razumijevate u kontekstu u kojem se dešavaju i u okolnostima i vremenu u kojem se one dešavaju. Kao i svaka Malufova knjiga, i ova knjiga obiluje predivnim citatima, dubokim razmišljanjima, filozofskim razmišljanjima, tako da slobodno mogu kazati da Amin Maluf nije samo pisac ili književnik, on je i filozof. Evo, izdvojio sam nekoliko citata, odnosno samo 2, pa ću ih sa vama podijeliti. Njegovo razmišljanje kada dobija poziv od Murada, od njegove supruge, koja javlja Adamu da je njegov prijatelj na samrtnoj postelji, da ga posjeti, evo šta zapisuje u svoj dnevnik. Nisam siguran da treba oprostiti onima koji umiru. Bilo bi suviše jednostavno kada bismo u sumrak svakog ljudskog života vratili brojače na 0, kada bi okrutnost i pohlepa jednih, saosjećajnost i požrtvovanje drugih blagosloveno prošli za dobiti i gubitke. Znači li to da bi ubice i njihove žrtve, progonioci i progonjeni, mogli da budu jednako nevini u času smrti? Ne bi za mene u svakom slučaju. Nekažnjenost je sa mog stanovišta isto tako pokvarena kao nepravda. Ako ćemo pravo, to su 2 lica istog novčića. U drugom citatu koji sam izdvojio, on govori o domovini. Odnosno, šta je domovina? Šta je zemlja za jednog čovjeka? Dakle, on je otišao iz svoje domovine u drugu domovinu, u drugu zemlju. Otišao je zato što nije mogao da gleda sve ono u što se njegova zemlja pretvara. Pa kaže ovako: svaki čovjek ima pravo da ode, a njegova zemlja je ta koja ga mora ubijediti da ostane. Ma šta o tome kažu visokoparni politički govori. Ne pitaj se šta tvoja zemlja može da učini za tebe. Pitaj se šta ti možeš da učiniš za svoju zemlju. Lahko je to reći kada si milijarder i kad si upravo izabran sa 43 godine za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Ali kad u svojoj zemlji ne možeš ni da radiš, ni da se liječiš, ni da stanuješ, ni da se obrazuješ, ni da slobodno glasaš, ni da izražavaš svoje mišljenje, pa čak ni da se krećeš ulicama kad god želiš, šta onda vrijedi izreka Johna F. Kennedya? Ne Bog zna šta. Prvo, tvoja zemlja mora da ispuni prema tebi izvjestan broj obaveza, da u njoj budeš uvažen kao građanin sa svim pravima, da u njoj ne trpiš ni ugnjetavanje, ni diskriminaciju, ni nedolična lišavanja. Tvoja zemlja i njene vođe imaju obavezu da ti obezbijede, u suprotnom ništa im ne duguješ, ni privrženost tlu, ni pozdrav zastavi. Zemlja u kojoj možeš da živiš uzdignute glave zaslužuje da joj daješ sve, da za nju žrtvuješ sve, pa čak i sopstveni život. A zemlja u kojoj moraš da živiš pognute glave ne zaslužuje da joj išta daješ. Bilo da je riječ o zemlji koja te je primila ili o zemlji iz koje potičeš. Velikodušnost priziva velikodušnost, ravnodušnost priziva ravnodušnost, a prezir priziva prezir. Takva je povelja slobodnih bića, a što se mene tiče, ne priznajem ni jednu drugu. Evo, u najmanju ruku, citat o kojem vrijedi razmisliti. Kada je riječ o samoj radnji romana, dakle, ima dosta likova, puno ima i historije, puno sjećanja na tu mladost, na to djetinjstvo, na te provedene sate. I da skratim, prijatelji se na kraju okupljaju. Adam je uspio da ih sve sakupi, odnosno svaki od tih prijatelja koji su razasuti po svijetu, od Brazila, Amerike pa preko Europe do istoka, prihvataju poziv da se ponovo nađu, da se ponovo sretnu. Na kraju Adam završava, neću vam pokvariti knjigu ako to kažem, završava lebdeći između života i smrti. Ali neću reći na koji način, to vam ostavljam da sami otkrijete tako što ćete pročitati ovu knjigu. Kraj je meni zaista bio veliko iznenađenje, nisam to očekivao, ali to daje također određenu težinu ovoj knjizi. Toliko, dakle, preporuka ovom videu Dezorentisani Amin Maluf. Hvala vam za vašu pažnju i komentarišite i ovaj video.